lisanda siqhuma igama lami nguChris Gande. Nanzi inhloko zendaba zethu lamhla. Ivory Coast. Amasotsha kade ehlamukele uhulumende asebuyele emsebenzini kulandela ukuphezwa kweholo lawo. South Sudan. Inhlanganiso yeziphepheli e-UNHCR le-World Program zikhuthaza abapha uncedo ukuthi baphathise iziphepheli ezibaleka kwele South Sudan. Nigeria. Ikoliji le-American University of Nigeria seliphathisa abafana ngenhlelo ezibalisa imali yokufunda ukuze bengabi ngabahlamuki. Libya. Umphathintambo wendaba zekhaya kwele Italy umnumzana Marco Manitti useqhubezele ele-Libya imikhumbi yokulwisana labeqa umngcele. Kenya. Iziphepheli eziyisithupha zikhangelelwe ukuphatheka emncintiswaneni wokugijima owe-IAAF World Athletics Championships eLondon ngenyanga kaNcwabakazi. Kwanele kanamhla asidibaneni njalo kusasa.